namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, I'm the type of Xongi Rhangani. Look, Switikomba na ku hey, na ku rhonga Sivara Prince Rhangani, man. What's happening? Yeah, so it ate me, as you can see, if you can Xongi Rhangani, I've got this post. Sivara vo ka va nga swi koti no tlanga xinoka. That's big. So of course this post is a little bit controversial. You know the interpretations total. Un'wana nga twi na ku va kha ku lwa Sivara wa yena. Mara guys, this post then as far as swa neta ku ya hala na hala ya kwale ka Sivara Prince Rhangani yo tlhaviwa mi ta swona ku impela ku tlhaviwa yona loko hi ya ka post leyi nga le henhla. Hi swi koti no tlanga xinoko beef leyi ya number mi nga zi mi yingisela ngopfu Xongi Rhangani guys. Loko post swi komba ku ya kun'wana yi va yi kha yi ya kona, and she also knows that i ku Xongi Rhangani i munhu loyi a nga very very good hi marketing guys. Mi nga ma hleketana ka album ya yena ya joko ra vutomi. She used that part ya inani ya mbere ya xisayizana ku hi kota ku vula leyi Sivara Prince Rhangani even that time. She's very very smart when it comes to marketing. So na sweswiwa ka teka hi va kha hi jikisa-jikisa hi hitshuka ku hi na timenemene hi ta vulavula hi swona. Ni le ka Facebook obviously swi le ku trendeni mara na post leyi na ti-likes ti nga na 889 already, as you can see. Yeah, loko se ku mati ya ntsanana i tlha a vuyela henhla la, as you can see. A ku me ma ni hlekisa loko ni tsala swilo mi personalize shame. Kasi ni fanele ni nga hanye a tlhela a hleka ma swo loko she knows ku hi na timelemele hi ta vheta hi swi vona ku post ya kwini ya ka Sivara Prince Rhangani a ku mi ta va strong mara ka baby mi nge vuyi hi phulu. Hungu leri ri ni hete na matimba so as you can see ri ka baby mi nge vuyi hi phulu. So swi vula ku Xongi Rhangani i kume baby ya yena nyuwana me swi ni tsandzeni guys, me na ha to crasha swi loko ni tsandzeni man. Swa ni tsandza hi ku na mali, ku laveka mali guys to impress a ni ma swa ku vanhu va ri switeta swi le henhla ngopfu, so a ni na mali ni to crasha ku ya mahlweni ma vona nyana. So Xongi Rhangani yena le ku dyeka swa manyanga ni vona postaka ku hi postaka la Switikomba ri airport a hi twa kahle swinene. A ku ni mi rhandza swiritano, as you can see. I kahle ndi sasekini swinene, the picture is very very beautiful, as you can see. A no crasha hi ku crasha mina ni crasha vanhu vo saseka, as you can see. So hi sweswo Sivara Prince Rhangani va ha to tirha na yona the vo Master T na timenemene ha to posta. Loko ku ri a mi nge za subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.